la notion d'instinct maternel est la plus grande mystification de l'humanité. On a d'abord identifié complètement la femme, l'humaine et l'animal, ce qui est une absurdité incroyable. La femme est un animal pas comme les autres. El desig de ser mare i l'exercici de la maternitat es nodreix de factors que tenen a veure amb el model que s'ha tingut de figura materna, l'aprenentatge que s'ha pogut fer, les vivències personals i, bàsicament, amb les paraules. O sigui, el llenguatge és importantíssim. I quan parlen d'instint maternal sembla que deixen de banda el llenguatge i situen a les dones al nivell de qualsevol o altra espècie animal. Jo crec que no és un instint, per molt que les dones biològicament estem preparades per a tindre fills. No crec que sigui un instint perquè, com he dit abans, si fos un instint, totes les dones tindrien que compartir-lo. I totes les dones no el compartim. A los 20 años, y diría yo ahora tal vez a los 25, la pregunta es no tanto si vas a tener hijos, sino que cuándo los vas a tener, que ya presupone que tú ya tomaste esa decisión porque es lo que te toca hacer. Ese apuro que la sociedad te pone es lo que de alguna manera las mujeres internalizamos y creo que experimentamos como el instinto materno. Simone de Beauvoir decía que la mujer no nace, sino que se hace. Y con la maternidad podemos decir lo mismo, que la madre no nace, se hace. Y ese instinto maternal, llamémosle como le llamemos, realmente es un aprendizaje. O sea, a la criatura se le empieza a querer, a la criatura se le empieza a cuidar. Y las personas aprenden mientras lo van haciendo, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Hi ha dones que, malauradament, de tant en tant llegim les notícies als mitjans de comunicació, són una minoria però existeix, que llencen els bebès que acaben de tindre al container. Aquí tenim la prova de que la biologia no ha estat suficient per l'apego, la teoria de l'apego, per iniciar un vincle. Il suffit de regarder l'histoire des femmes pour voir à quel point nous sommes conditionnés par une société, par une culture, par un environnement. En France, au XVIIIe, on conseillait vivement aux mères de ne pas garder le bébé près d'elles, et le bébé partait chez la nourrice 48 heures, 24 heures ou 48 heures après la naissance. Et les femmes du XVIIIe qui appartenaient à la bourgeoisie, à la haute aristocratie, trouvaient abominable l'idée qu'elles pourraient allaiter leur bébé. Et c'était l'idée que je ne suis pas une vache. Donc l'idée qu'on aurait arraché les enfants aux mères est totalement fausse. On ne les a pas arrachées aux mères, mais elles étaient conditionnées par ce discours général de la société. Et donc c'est là où je me suis aperçue que l'instinct, si cet instinct il y avait au niveau de l'humanité, l'instinct pesait pas lourd.